te hakani kapor ke bamtangan beteng biang tu kasturi syapang kini ki muslim bat ki kristan hoj hakani kespat kabaladep ngalia tu hadu bawa Abraham ulayo yukun uba ije ujung u da kejingker ku kejung ublay bat hoj ngitio bahadin bawa Abraham ulayo yu uta ukun uba ublay ulas ngubha bat ula ay kejinget kejung Abraham namar uyu i baka jinget ka bashisha kejung Abraham kapenpoy hadu kmat kejung ublay yakban ay ukun ujongki bat ula ay kerteng yu da u Isak bat long kat badang yat kisngi kipor u Abraham bat kejing kasem kejungki kila don kata kejing senguhun kila dap kerhai kejing senguh kumen hadin bikila yo yu ukun uba ije ujongki pat loong u Isak kejing long kena rit kejung u kapor kalanang yater shite bat u Abraham ulah petik yola ujong ukun u Isak balanu kata kapor kabama u ulah biang ha baun maham lupa baun seshim tengah namar ba u Abraham kuat yol ukun jong u baun shim tengah napo kari kanan nakijat kanan bat ukwa kinu pat kitay samla bat ula ongru hadin ba u ne u Isak ukun ujungki ula he ula sanbha bat ula pura bha yakban shim tengah ula pha wat kisakri kisakor ban nek wat samla na kabenta kejung u Isak bat kai kabenta ngam kwa ikban keren cerong ikban kabenta ringin keren direct back u Isak hadin ulia kendu bat ka Rebeka kabalong kesamla kaba ik kejung i bat Isak lu ik bahai ka Rebeka bat ka Rebeka ru ka ik bahai lu Isak tengah ujungkan bat hadin bekineki arshi samla kilalong kata ka wei ikban penlong ka yin kasem ka bapura bha bat dainang ne makasami biang sesimpan kikun kijungki ban mi perthei hakane kasla juga tende kibalong shisha kita kikun kibakrau kamtam ikajat penri Israel bat hakane kapor kabanta ngan penkut no syuah ni bat nin sedang ya penting pat kene sturi tangki ni kikentin kibakendian kublai shibun